Môžete sa mne pozerať. Keška ide za 1 minútu a tu vidíte čas, kamo. Ak bude 50, idem do lobby. Ideme pozerať ľudí do lobby. Nech máme s kým hrať proste. Kamo, FNCS, kamo, máš to tu. Ja mám môj invite. Ak to, modliť sa, nech to príjme. 21 sekúnd. Jo, kamo, takže invite mu dám. Ok, tak už to máme. To je 12. Complete. Now. 8 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Jo, je to. Play. Je to. Ježiš, kde je Epic, kam? Tu. Nie, kam? Duo cash cup, kamo. Kamo, poď, kamo, tak ty nejdeš, ok, tak ja idem s týmto, kamo. Snuffling? Kamo, ešte ja si musím dať do, kamo, Snapex duo. Kamo, ja si tam toto, miesto Snapex, tam, že toto, miesto tohto. Sem dám, že, kamo, no, to nie je dobré, to fakt nezačína výborne. Kam som slepý? FNCS. Dobre, sme tu. Dáme toto. Dáme tu. Snuffling. Invite. A invite, kam. French. Nič. Dobre, máme jedného. Hello, bro. No tak to je blbé. Joj. Dám si mute, aby sme počuli, čo hovorí. Hej, kamo, začína to dobre. Máme 58 minút. Kamo, nie, to nejdem. Nie, my ideme toto. Kamo. Poď, ideme duo, kamo. Keška ideme. Please. Ja mu kamo budem písať, nech dá blízko. Z profile. Je to PlayStation typek. Kamo, ale ja nejdem... Kamo, je to od teba, kamo, lívnem, kamo. Ideme? Tuto, kamo, ideme. Kamo, to je hento. Kamo, tak sa hodá, kamo. Dobre, tak, no, dobre, dáme tohto invite, dáme. No, máme nejakých aj English typkov, takže nemám niekto jeden z nich. Come please, bro. Prosím, ako máme 2 hodiny ako na to. Kamo, nikto už nehrá Fortnite, kamo, som si, kamo, nikto, kamo, táto keby nemá launcher proste, kamo, Nintendo, táto toto je strašne dobrá, kamo, ona proste hrá a neakceptuje nič. Tomuto môžeme dať add friend, môžeme dať snuffling. No ale sa nám to nedalo nikoho iného, nám to vôbec nedalo, kamo. Kamo, mám tu zase ako vždycky, kamo, keď sa hrá. Kamo, ani mi to, kamo, nemôže nájsť niekoho iného proste, ja neviem. Keď sa vyšuješ tam, kamo, je to len contendent, kamo, champion si tam dám. Bum. Ale iných typkov, keď to nejde. Elgo Prav French, toto je Elgo Turkish, tak to sa fakt s ním moc nedohovorím teda. On je zo French a tento neviem čo je, kamo. Kamo, príjmite to, ja potrebujem s niekým, kamo, hrať, ja potrebujem hrať s niekým, chápať. Jo.
Kam ideme? Kdo to je? To netuším. Ja si tuším, kdo to je. Kamo, Diamond. Nie, neviem skade sa mi budú stojiť to typujem. Minimum, kamo, tak dohraj, kamo. Dáme mu kick, to je prvá vec, lebo by nemohol by byť AFK, kamo. Uchy flex, kamo, ty poď. Nech to bude on. Nech mi to akceptne. Bro. Mra, nereaguje, takže, no. Reagoval aligátor, máme ho tu. Dobre, mám tam len FNCS. No dobre, tak keď máš tam FNCS, tak môžeš dať rovna rady. Kamo, ja chcem hrať hentu, kamo, kamo. Bro, to fakt si, kamo, aha, mne to došlo. Má dvojfázové verenie, čo? Kamo, čo mi dostala? No, tak my sa to máme dneska reload. Tak nie reload, tým pádom Battle Royale, kamo. Čo iné mi zostáva, kamo? Ach, bože. To je proste to, keď nemám friendov. Hej, kamo, nehráme rankedy. Keď nehráme rankedy, ono je dobrý pada, kam lidi. Hej, kamo, ja ti takto poviem. Ja lendím si sem. Ja idem na NPCčko. Ja to vidím tak, ja idem na NPCčko. Počkaj, on sa nejako zmenil Fortnite? Kamo, tuto sa pozrite, tuto je nejaká iná myška sa zvyšila. Nepokryje sa zmenil Fortnite proste, dneska. A nehráme rankedy, takže to NPCčko je tentokrát. A zároveň no friend. No, žiadne NPCčko a prvá zbraň tam máme, ok. Kamo, ja nič nevidím, ale tak svieti slnko, že proste nič nevidím. Teba si rovno kúpim. Tam je ďalší level rovno, takže ok. Ježiška, teraz keby sme to použili. Kamo, ja nevidím, keď to slnko proste svieti, ja proste nevidím. Ako? Takto? Takto. Takto? Jo! Jo! Už vidím. Jo. Tak on sa sám healuje. To je inteligencia roka. Bro, nasadáme a ideme na to, ideme za ním tentokrát. Ideme za ním. Ideme za autom pre dvoch proste. Alebo pre štyroch, a ja sa bojím, že nás o pickaxe. To je jediná vec, ktorá sa bojím. Pickaxe proste. Si to dať, ale to malo ľudí, kto vie. Počkaj, ja si počkám pre NPCčka, zatiaľ si dám toto. Dáme cancel ešte. Díky za healy. Jako oni nám toto šody budú... Počkaj, toto dám, toto si dám. Aha, on sa pozerá na počítač, čo tam je, tako zaujímavého. By to veď nejde hacknúť ešte. No, ty vypadá, že nevieš, takže ideme. Tak ideme niekam. Ok, no, nebudem vám to ani strihať, kam nie je jedno, či to budete mať polhodinové 30 minút. Aj kľudne hodinu nech na toto video, ale mi to proste je jedno, jak my si proste ideme ďalej. Kamo, že ideme hrať NFNCS, kamo. Áno, ďalšie NFNCS neviem za koľko je dní, ja si idem zhľadať friendov proste. Si budem proste hľadať friendov proste, toto je nenormálne. Kam, 100 pro, padne jedno z týchto taká epika, jo. Ale je taká epika, čo predá takú epickú spamovačku, kde z toho padne vždycky. Je tu pred nami, dá sa povedať. Že to ideme aj na mape, takže je to good.
Je to good. Keď to je video na mapě, tak pohoda. To prostě nestrefím. Metu. Jsou tu medkidy. No, než tu vlastně ještě. Máme blízko toho. Co je nějak používání turbo skoro. Až vůbec. Dobre. Sme tu, aha, tu bude za týmto kameňom. Máme tuto. Máme tuto někde. Nečka, aha, jak to mám úplně jinak zle. Vidíte? Já věděl jsem, že bude taky kamení. Kámo, mezi tím, že než vody prostě našel a kámo mě přijde, že já fakt úplně. Je tam a stojí na městě, nepřijde. Nie, hýbe sa tým pádom. Jo, kámo. Náš ľud, kámo. No, ja idem. Ideme za ním, kámo. Ideme za ním. Není to o něho dobré. Kámo, on 2 killy celkom. Není, že zlý, kámo, moc. O, kámo, ľud jak, kámo, neviem. Kámo, čo někoho si viděl, kámo, tam ideme. Ideme za ním prostě. Nepríde, ja budem niekoľko životov. Kámo, poď preraz to. Jest, dal si miničko jedno. To teda veľa dole. Ok, ideme za tebou. Počkaj, si musím dať sluchatka, lebo ja mám vždycky jedno ucho voľné. Ja nemám proste... Kámo, čo je s tým autom? Ok, tak asi sme mať ťažký pre to auto. Ale to vlastně to masírovanie, to mám prostě proočtované. Kam, dobré NPCčko. Dobre ty, dobré, kamo. No, zase mi to vyžralo skill, kamo. Tak to povedať. Tak ideme za typkom prostě. Dá se povedať. Poď. Nastupíš? Nastupíš ty a ideme 2 autách, ok. Ja sa idem pozrieť tuto. Kamo to má, to kamo ledva ide, kamo to. To už je to vždycky, keď sem padnem, tak je to docela že otvorené. Kámo, ten typek nejako ide moc rýchlo. Kámo, aha. No, tento kámo Medeion furt žije, kámo, tam idem. Ja idem na bossa, kámo, prostě. Kámo, helovací Medeion, helovací NPCčko. Kámo, čo viac, kámo, chceš? On ještě keby išlo je auto jazdil. Čekaj, já si nám, že je automatické. Kámo, jako nehýbe sám, nepríde, že ho už někdo zabíja, kámo. Kámo, někdo zabíja. Kámo, 100% někdo zabije, kámo. No, zabil ho někdo. Takže to znamená, že jdeme hned okamžitě pre něho prostě. Jdeme pre NPCčko, jdeme prostě. No, chceme to livněm. A nie. Nechceme možná, jen by to bez mě asi nedal, jen ten nousky nějak. Vyzerá jako, že je voják. Tam je auto, kámo. Pojď, máme mytické auto. To je, kámo, že výhoda. Ale teraz ideme na Medeiona. Ideme na Medeiona, tak dáme pozor. Je v našej oblasti.
kamo, tak ten kamo, tak som sa zlákol. Kamo, daj heal, kamo. Auto, kamo, daj heal. Daj heal. To kamo, to proste kamo si bude fajtiť, ale aby mi hodilo splashe, tak to proste nie. Auto bude. Poď auto, ideme. O, hoď healy. Heal. Vlastne nebude. Kam proste, že... No, útoč, NPCčko, tak asi to na tebe, kámo, celé. NPCčko, útoč, medzi tým, čo je po nás. On je tam, on sa healuje, poď, NPCčko, poď. Poď, NPCčko, poď, NPCčko, útoč, proste, NPCčko, poď. Ja už idem preč. Same, kamo, pred nami je, kamo, poď. Lívujem to rovno. Už ma, kamo, poď! Aha, poď, NPCčko, poď. Kamo, náš tým je proste chcipol, kamo, dali by sme to možno. Ja idem hrať sám, kamo, ja daj tela.